Terus itu, nah akhirnya beliau ini balik lagi ke ini, belajar lagi ke Mekah. Nah itu akhirnya dia mas ini dia ini kecil masih ini bujang nih yo tahu lah deh zaman dulu susah saronya sambil berdakwah sambil buat untung kayu. Oh, itu di Palembang itu. Berarti beliau ini juga termasuk pengusaha, ada usaha waktu beliau berdakwah di kota Palembang ini waktu zaman beliau masih muda, Ustaz. Itu berapa lama Ustaz? Dari beliau kan umur 8 tahun beliau katakanlah ngeloncat tadi tuh kan. Sampailah beliau sampai ke Mekah. Pas balik itu Kalau nyingok bajunya itu kita jingok itunya umuran sekitar puluhan tahun enggak? 20-an sekitar sampai 20 tahun. 20-an.